tanganedza mafhungo. Ufiri upfumo rushandukisa butshilo fhedzi ruwakona ushandukisa zwine na vha zwone ubva nqutu uya Durban marwela fanda obebwa uthambuloni zwino vana rupfumo rufiraho miloro yavo dzimiliyoni zwa ndale zvavo fhedzi uri na rupfumo uva na ufandekanya ndavhelelo dza mita khumbelo ubva kha dzikhonani na lufuno lusathu ufhiraho kha ndingo muti wa malwelo a fanda waluswa nga vhuḓifhinduleli ngeno muṅwe a tshi farwa sa gumba ndila mbili muloro muthihi ngwena dza maskandi telenovela ntswa amalanga wafani hune tshelede muta na u fheṱana zwa ṱangana u thoma nga April 2025 maḓuvha vhukati ha vhege u bva 6:30 nga madekwana kha SABC 1 fhedzi Mzansi for sure. Clientele Funeral Plans ine ya vhone na muṱa wavho tshirunzi tsha tshoṱhe i badela tshelede hu sathu fhela awara dza 24 yo katela grocery zwiendedzi na mbuyelo dza u tibula tombo vha nga dzhenisa vhathu vha 13 kha plan nthihi kha vha wane mulalo wa muhumbulo ṋamusi kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 Clientele Life ndi FSP i re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. The Bavarians vha khou ṱoḓa uri sumbedza mutambo wa maṱhakheni uri vha khwaṱhisedze zwa uri ndi ngani vha tshi vhidzwa nga FC Hollywood fhedzi BZB vha ri ri na ṱhuṱhuwedzo yashu ndi ya u khwaṱhisa vhuimo hashu kha dza ṱahe dza khwinesa hafha vha dzhia zwoṱhe kana vha si wane tshithu heyi ndi Bundesliga hune bola ya milenzhe ya tou vha nga nḓila ine ya vha ngayo kha vha ṱalele iṅwe ya dabi ya bola ya milenzhe ya khwinesa ḽifhasini musi Der Klassiker FC Bayern Munchen i tshi ṱangana na Borussia Dortmund nga mugivhela wa na 12 Lambamai nga hafu bva kha awara ya rathi nga madekwana kha SABC Plus na kha SABC Sport kha DTT Channel 4 vha i bviselwa nga u ḓihudza nga SABC Sport. For the love of the game. Hu sa londi uri ndi u rumela CCMA thaidzo ya makhanike kana u blacklistiwa u songo teaho plane dza clientele a dzi ḓuri nahone vha wana tshumelo dza mulayo dzi swikaho 670,000 rand nga ṅwaha ri katela thaidzo dzi yelanaho na zwa tshitshavha vhugevhenga na mushumo vhaimeli vhashu vha ṋea thikhedzo awara dza 24 nga ḓuvha kha vha SMS ipfi pharaphala kha 32281 Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo ya vhutshilo i re na ḽaisentsi milayo yo tiwaho i wanala online u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Ro khwinifhadza GIS Linked National Address Database ya shumiswa ito ri kone u kwamana na vhone nga nḓila ya khwine u fhira kale nga u kona u vhona miḓire na ḽaisentsi na isina shango nga vhuphara zwi ito ri kone u davhidzana na vhone hu tshe na tshifhinga miledzo ya vhambudza nga mbadelo ndi tshishumiswa tsha ndeme uri vha kone u ita mbadelo yavho hu tshe na tshifhinga vha ponye magandatiso na u vha maanḓafhadza uri vha dzule vho ita ngoma madzula u vhambya nḓila ya khwine yo vha ḓivhadza ya electronic i ri thusa ri kone u koḽeka mbadelo nga nḓila yo leluwaho u khwaṱhisa ndaela rafhiwaho hu tshi tevhedza mulayo wa section 27 wa Broadcasting Act. TV licenses badelani yanu ni ite tshanduko. Hey, ndi Phalaphala FM. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga Glenny Mashau. Ndo livhuwa minete ndi ya sumbe uri vha kha wara ya vhusumbe ndi tshifhinga tsha mafhungo a wara ya vhusumbe zwino kha Phalaphala FM. Muthusa minista vha muhasho wa zwa maḓi na mabunga vho David Mahlobo vha ri muhasho u ḓo bvela phanḓa na u vhea iṱo kha tshiimo tsha maḓi damuni ḽo ḓalaho la Vaal musi zwino hu na ndavhelelo dza uri mvula i nga na afho kha hovho vhupo. Vho Mahlobo vho ḓivha vha tshi khou dalela damu la Vaal nahone vho ita na u eletshedza vho vhane vha dzula tsini na damu uri vha tevhedze ndaela dzine vha khou ṋewa dzone hu tshi katelwa vho na ndaela ya uri vha pfuluwe. That's why the clarion call by the minister that let's work together when there are evacuation calls, issues of taking precaution whether to cross rivers, cross bridges is very, very important. And it's more of a control system. But those who are staying within the Vaal system, they must know there are other small rivers as the water is coming from all over. In as much as they might not be a controlled water release here, they might actually get flooded if they don't respond. But many of the communities are responding well.
It will then affect the province of Free State, especially Ngwate municipalities in the northwest. Komiti ya Phalamende ya zwa mapholisa ikho ṱahisa mbilaelo musi zwi tshi kwama zwine u dzinginywa mulayotibe wa tshanduko ya milayo ya ndango ya zwigidi zwa ḓo ṋaṋisa tshiimo tsha zwa vhutshinyi kha ḽino shango. Iyo komiti ri milayo yo khwaṱhaho kha idzo tshanduko i ḓo thivhela khamphani dza vhalindi dzi tshi shuma mishumo yadzo nga nḓila ine ya fusha. Iyo komiti yo ita no tsivhudza nga zwine idzo tshanduko dzine dza khou dzinginywa dza ḓo livhisa kha uri hu engedzee zwiito zwa vhutshinyi. Kha ri pfhe mudzulaphanḓa wa komiti Vho Ian Cameron. There's a rogue element in the private security industry. We especially see this with regards to extortion. But it's not because of a lack of regulation, it's a lack of enforcement of current regulation and legislation. So what we just say is enforce what we have properly before you just make draconian legislative or regulatory moves. You see, what happens when you make these kinds of moves is that usually the rogue elements continue to do what they do, and it is the so-called good guys that then get punished in the process. And eventually you start losing the good people in an industry. Komiti ya Phalamende ya zwa vhudavhidzani i khou itela khuwelelo minista vha muhasho wa zwa vhudavhidzani Vho Solimaladzi uri vha tevhedze maga one o fanelaho arali vho ḓiimisela u shandukisa mulayo ufhio na ufhio. Izwo zwi khou vha hone zwi tshi tevhela zwe Vho Maladzi vha ḓivhadza pulani dza u shandukisa mulayo wo pikaho u fhirisela maanḓa u bva kha zhendedzi ḽa State Information Technology kana SITA u ya kha mihasho yo fhambanaho ya muvhuso. Mudzulaphanḓa wa komiti iyo ya zwa vhudavhidzani kana mudzulaphanḓa wa komiti ya Phalamende ya zwa vhudavhidzani Vho Khusila Diko vha khou pomoka Vho Maladzi uri vha khou lingedza u nyadza milayo ya shango. Now, what Minister Maladzi has sought to do, and that we argue he has no standing to do in law, is to issue policy directives that seek a deviation from law. Now, we've raised this matter with him on SITA as well to say that you cannot change a substantive part of the law. Mapholisa vho fara muhumbulelwa Bellville ḓoroboni ya Cape Town na u dzhia zwidzidzivhadzi zwa ndeme ya randa dza miḽioni nthihi khoma malo. Muambeli wa mapholisa vunḓuni ḽa Western Cape Vho Malcolm Poyi vha na mapholisa vho ita na u dzhia tshelede songo bviselwa khagala uri ndi vhugai. The members operationalized information of drug activities taking place at a block of flats situated in Bellville. The members initiated a search and discovered a substantial consignment of drugs consisting 34,210 Mendrex tablets, 1 kilogram of crystal meth, and an undisclosed amount of cash. Minista vha muhasho wa vhushaka na tshumisano na maṅwe mashango Vho Ronald Lamola vharangaphanḓa muṱangano wa u thoma wa khomishini ya dziminista na minista vha wonoyo muhasho vha ḽa Senegal Vho Yasin Fall. Vho Lamola vha kha madalo avho afho shangoni ḽa vhukovhela dzhango ḽa Afrika tshipikwa tshihulwane hu itela u khwinisa vhushumisani kha ri fhira mafhungo kha Ilihle Khumalo. Minister Lamola says this forms part of consolidating bilateral relations with a number of countries in the African continent. O guma nga uralo mafhungo a ino awara ya vhusumbe. Fhungo ḽihulwane ndi ḽa uri muthusa minista vha muhasho wa zwa maḓi na mabunga Vho David Mahlobo vha ri muhasho ḓo bvela phanḓa na u vhea iṱo kha tshiimo tsha maḓi damuni ḽo ḓalaho ḽa Val musi zwino hu na ndavhelelo dza uri mvula i nga na afho kha hovho vhupo. Mafhungo a tevhelaho kha Phalaphala FM ndi vha vhuyela nawo musi mutambo tshi swika magumoni. SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone i sa dzhii sia yo vha ya vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Zwa mitambo na Phaṱhutshedzo Billy Matidza. Ndi zwa mitambo kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri khou fhedzisela mutambo wa CAF Champions League mulenzhe wa vhuvhili MCL khathihi na Orlando Pirates gumba ndi u bva Orlando Stadium nga Singapore khathihi na The Golden Voice kha vharendisa thu ya kha The Golden Voice nga tshifhinga tshetshi tshiṱukuṱuku kha musi u tou sedzesa thimu ya yani zwo ri u nga itiwa mini u vhona zwo ri vhe na zwikoro kha vharendi vha vhudze zwo ri Zamalek na Stellenbosch u kha ḓuvha gumba u nga ri ḓo vhona thao dza Muyarani na Nepo. The Golden Voice Phaṱhutshedzo kha ri sedze uri ndi gumba zwine nda khou vhona ndi zwori vhatambi vha Orlando Pirates vha khou kona u bvisa vhatambi vha MCL mutamboni. The Golden Voice ndi zwori havho pulani yavho na ngori ro zwi vhona zwo zwino vha tshi vho yo awela kha luṱa lwo thoma uri ho vuwa khakhathi ho vuwa bonyongo fhedzi u sa mangale thimu dzine dza bva hangei North Africa ndi mukho wavho wo ṱoḓa fha vho Malogwane mutsiko ne vho Malogwane vha khou sumbedza vha tshi khou kona u ima vha ri hafha u lila tshanga.
ndi zwa vhukuma phaṱhutshedzo wa sedza musiwana nga maanḓesa ane wa to amba sa timatimi musiwana Bekhamasa ane vhuḓifari hawe vhungo vhe avha vhuḓi nga luthihi nga murahu musi hoḽa mutambo o vha a tshi khou lwela uri hafhaḽa fhethu ho vha na u tambiwa mutambi nga nḓila i si yone. Vho Malugwana fanela vho vha fha ṱhahu sa thithisiwi u fhirisa uri vha lidze tshiṱiri uri mutambo u swika magumoni kha luṱa lwo thoma. Fhedziha phaṱhutshedzo hu na zwithu zwiraru Jolene. nga nṱhani ha musi ri sina tshifhinga. Jolene. Are you getting something? Jolene. One. You put my playing sound. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Jolene. Is she getting something? Jolene. The other way around. Jo. Speaker senu lesi ngisebenzisa for a speaker. Yeah, just for monitoring. 1 2. Geda. Rody. 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 Rody Geda. Yebo, kunjani main control? Cindezela u-1 uma uthola iphalaphala. Actually, that's who direct. Roll. Hello, Jolene. Ndenza ntoni ngoku sana? No, mega phone no main control. All right. That's sibonke. Nini? Sizokufonela besifuna uncedo.
Kora yobe ipasi vhukuma ova khotoba Gordon Boys. musi wa Abdelawi Gordon Boys. Vomashige ndo vha ndi khou ṱoḓa uri thome ri ambe nga hezwiḽa zwine a khou bvelela nga hafhaḽani hu na vhatikedzi vha no khou thoma u lwa nga nge hu khou lwiwa nge ho vuwa vilinga heḽi vilinga a thi ḓivhi ḽi khou vuswa nga vho nnyi that maybe we have way in which this particular march happened. kale mabuḓo vhathu vha tshi a tevhela o vha mabuḓo o ḓoweleaho zwa sa anzeli wanala uri muthu a nga tevhela buḓo ḽine ḽa vha uri a ḽi ngo ḓowelea huṅwe wa tshi nga wana muthu a tshi ḓi tou amba uri zwi ḓo fhelela ngafhi hezwi ndi tshi lisiwa Phalaphala FM ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Roḓigeda nga dzina ndi MSP nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u bva zwino u swika tshitoro awara ya vhuṱahe nṱha tshithoma na namusi ro dzula na vhaṅwe vha vhathu vhane vha ḓo ṱuṱuwedzea musi heino mbekanyamushumo tshi sala tshi swika magumoni namusi ro dzula na vho Mashudu Ramano ramabindu vha re na tshenzhemo vhukuma kha vhubindudzi ha fulufulu vha dovha vha mutumbuli muofisiri muhulwane wa mitochondria energy namusi ri ḓigeda na vho Mashudu Ramano vhane vha vha mutumbuli vhane vha vha ramabindu vha re na tshenzhemo vhukuma kha vhubindudzi ha fulufulu right. Miss P. Hi. Are you going to use that volume? Sorry, what's that? Your volume. My volume is? Are you going to speak like that? Yeah, but I guess it depends. Sometimes something comes in and... You are soft. Yeah, but that's what you I'm saying. You are soft. That's what I'm saying. It depends. So this thing is in the blood, so I can't really... Okay. But I agree you'll monitor on your side. No problem. Yeah, please just monitor. I mean, I might start speaking loudly. They produce, but he is speaking. Yeah. So manje we use one until that will be speaking. Yes. Mara vanga topona zwiṅwe zwithu zwine vha khou pfha uri umudzana khou mbusa mini vha zwi ḓivha uri ahuna na nga iṅwe nḓila ndi mubveledzi. Nṋe ndi tou shuma u amba hoyu ndi producer. Ndi ene responsible vha pfha uri kana ndo vha khakhela kana ndo vha kanda zwi rete vha tou zwi ḓivha uri a si nṋe. Ḓo vha u yes. Ndi ene ane vha funa u mu blame hoyu. Kumbuzanga zwithu zvaune ndabva hone ndiri hao osiwanaka ndi nnyi vha khou vha vhudza unoyu tina ai ndiye nonoyo
All right. Eh. Nda. Record you. He did not hear you. When you greeted him the first time, he did not hear you. Askis. Okay, sure. Oh, sure. okay. Sure. No problem. We'll test the mic. Nda, ndoriwo. So, the visadzi, can I remember viserity? The branding on the outside. Okay, alrighty. Moros during the end of the lipstick younger date Anthony Cape Gamamad. Younger do. Idova. Goribong Amanda was weak and Somebody worry. Kane. Oh, you pande. Pande, ne? Yeah. Ari. Oba achi co-actor na uafa. Yes. Uyamdeba uafa. Hey, magidimiza. Hey. Hey. Oh, that's my sister's daughter. Oh, is it? Yes. Oh. My cousin's sister's daughter. Oh, I see. Yes, my friend. All right. Yeah, we're Okay. Okay. It's a small world. yeah, and Yeah. Enona chipinga chingapa naye hapa SABC. I joined SABC. I was 12. Oh, sorry, Yeah. I forgot. Sorry. Let me do it. Askis, I'm sorry, I forgot. Let me help him Okay. just to check. Ne? All right, it's fine. We're gonna do it just now. Okay, so we're going to test the mic. So don't go babu songa rido bari kwamba muyani. Okay. Yeah. Boramano rukuribuanga manda boshika pano kapara para FM. Tukote modiboru baru chera guy. Oh, ne. Ndi mutu wa yo. I complex, ne? Ngauri parts of my enda urera one. Ndo dzura nyana chipinga nyana. Stukutuku. Okay, wait one. But all my life, no Zora Deep Kloof. We have the Deep Kloof. Yeah. Zone Good. 6. Yeah. Ndione enda urera one. Ndajena chikoro. Are you guys good? You good? Okay. Yeah, we won. We won. Yeah. Okay. So, no, Joanna, is it 12 years? Yes. So I was 12 years. That's a long time. It's a long time ago. And today I'm 30. Yeah, you've been 18 years on air. But obviously, so bompa chikara chabudikama twaruwa ngangu musondo tumandi kuita zvavana pakasuzva vana ndaita zvavasva vatuku ndaita zvavasva valwane ndakunotomoita program dzidzi dzavatu valwane. Okay. That's very good. That's very good. Interesting. Yeah. Haya nova ngapi? Ndibatoya ndo block G. Oh, block G. Those are new areas. Yeah. Aritudzitiva zvavudi. Ngamande zara vazongwaruchera one. Ndodzura nyana. Ndikare man. Ndodzura bunje. Uyadziva bunje? Chififi. Chififi. Ndiune vabebi vanga vabva one. Vabebi waone. Hapo Chififi. And then on my father's side, babva Chififi. On my mother's side, babva Ngudza. Okay. Uyawubona Ngudza ngamra wangini amchundudzi. So ndoenda dzura one kare man. Ndotomojena chikoro Ngudza. Okay. A long time ago, 1959. Ooh. No, that's a long time ago. That's a long time ago.
It's over 60 years ago. Yeah, over 60 years ago. And it's Freedom Month, so you should also be able to share with us, Uri, looking at where we are now. Yeah. Voting, because I can prioritize going to get my hair done on the day where we're supposed to go and vote. You know that, right? Yeah. That I can still say, man, I'll see it later. By the time I get to the voting station, they're closed. I'm like, the queue. Man, I'm going home. So, samutwane awori vochiranga zila swinga zwe baba chikokono bona bukondi abone. Rinena musiri chikokono ujia this opportunity kana chikala cho uketa rashirata. Like, or how do you feel about that? Yeah, it's like most young people have na depth perception. Or we got where we are today because of a lot of sacrifice. Azongo soko iteya. And we must cherish the freedoms that we now have. And you know, 2 weeks ago, Ndobandi co-hosted the new Director General wa TTIC, Simpiwe Hamilton. Simpiwe owa chishuma Gauteng. Hari which visiwa Pax Hajana Tasmin Ambodemopandera. And there was a fight between some board members and Tasmin. It was a tough battle. Before that Sunday, two Sundays ago, Ndovandina Muhumburo Waori, the ANC is lost. And Gaori, a lot of the people just get involved in corrupt activities. But after that engagement with these board members, I saw a different type of ANC, where people were prepared to stand up for the truth. They were able to stand up and challenge the MEC to say, no, you can't do that. This is not correct. So arade una watu wararo vaneba kono defender so right. We are going somewhere. We are definitely going somewhere. Yeah. We are definitely going somewhere. And what's your friendship like with the president? With Matamera? Yes. We actually want him on the show. Please talk to him to come on the show. You want him on the show? We've tried everything. And? Failed. Like, decimally so. I've tried everything. Everything. You've been to his office? I sent a message to... You've been to Magwenya? I've been to Magwenya. And he did not respond. And I think the time I also wanted him just before the elections, and I felt like that was going to be a good opportunity. We don't really want to dwell much on politics and whatsoever. I think I've never really easy. Looking at his background, how he grew up, how he got to where he is. So okay. Hey, you want a big ticket item, eh? I know. Yeah? First day, I'm already asking for something so big. so big. But you know, there's a principle. Yeah. Which is fundamental to success. Iri humberani nidozuana. Yeah. Todani, you will get. Yeah. Omba you know, knock. Yeah.
it will be opened to the Vure. So don't give up. Yeah. You just continuously And you know do what? that. What's the craziest thing? The craziest thing is every time I meet someone who sort of like has a link. Chimwe chifhinga ndo tangana na muṅwe ano ri kana uri kana muzwala wavo kana uri mini. Can you please tell the president to come on my show? I will not give up. I'll keep trying. I'll keep knocking all the time. Keep knocking. Yeah. Keep knocking. That is a How principle we of get success. To, 100%. Yeah. I mean, if I didn't seek and knock and ask, I would not be in business. Yeah. Yeah. Mm-hmm. I would not be in business. But you. So I posted a poster that we are going to sit together. And Yes. then 1 hour, I don't know about the Baba KT Mope. Our president was Santako. Yes. Okay. You know him? I know him, yeah. Yeah, so I posted and he's like, no, I've seen him with my dad. I think they know each other. He's my Dimratwa Kotsianga. Dimkomona Kotsianga. Is that so? Yeah. And the one in a Mope Machero. Oh. Tomorrow. Which Mope? Turukwambo, you were Santako. Yes. Was. Yes. Yeah. Is tomorrow we are meeting and the new president, Sibanyoni, and James Champman, Pretoria. Yeah, but he's no longer the... I know. Oh, so you're meeting. Oh, okay, I see. No, we are meeting. Oh, so all right. when way back in 2001, Minister Dalla Omar, who was in charge of transport, asked me to go and work with Santako. Okay. And the president of Santako at the time was him. Muope. Yeah. And so I brought them into some deals that I was doing. And so Avisiwa, the guy who's dead now. So, you know, last 2 weeks ago, let's talk. So we are meeting tomorrow. Wow. At 2:30. Wonderful, wonderful. You should tell him you saw me. Yes, no, I will definitely do so. Yeah, you should. I will let him know. Yeah. We worked very well together. Right. And Tom. Thomas, yeah, Thomas Mope. We worked very well together. Oh, okay.